Isijweva nje siyamjika umuntu strunas anginamanga ngiqinisile ingani wajika nonesandla esigwinjile waphenduka umqondisi ngesaka lagqibeke likhombisa isandla kwemelithi nje ekhaya uqondisile wafaka amafutha abashana bafry special umezikhutha umagogo wamthambisa ngomgodlo ogada impesheni yena wazicelela amandla okukhanye bumnyameni bancoma abanye babhalo mabhalane emanyuvesi kwaphuma ama-thesis athi abomdabu i-black tax iyababhayizisa koze kube nini besebenzela abashana abanobaba abanomama basebenzela ama-Dolce & Gabbana, Savannah, Cubana. Hawu nkosi yami imali yamjika umuntu strunas anginamanga ngiqinisile langena lephepha komunye umzalo ngasile lingena nje vuke ngovukelani kusile basic plus commission plus ikudala efila ngathi endlini bayamncikisela bambalela noshukela walala waphenduka wavuka wayoshona emqhashisweni wayophila ngama-take away nama-ice tropez angapheli wayivuthela ngomkipito oshisa ikhoti probation wayicisha ngamandla kathisha ongathuswa ububi benyanga 1-2 kwangena i-basic kuphela ukuphela kwenyanga kwaphenduka i-commission nejuba lesiganga 1-2 kwangena ama-skip tracer akhiya amajuda Afrika wayikhomba ekhaya nge-4-4 masihlalisane ngenhlonipho abashana bamvulela umnyango umagogo wamvulela ibhodo lomdoko ngothando wambalela ushukela e-dining room amsondela amathongo isijweva imali ichankura liyamjika umuntu yitshe kuphela lingagudluki ithi mawuyithola ke uyithola ibe yitshe ihlale ithi gudlu ingagudluki